He namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, this is great news, of course, about DJ Gift. Magig one, of course, producer ya Osingove Mr. Post. Yeah, so previously, of course, if you can enter a video, like if you come so DJ Gift araka number 1, hit 27th March video you on and then can make a link. However, say na update, of course, rati 28th March, as you can see, 28th March kwalano nkarhi i 12:59 as you can see kwalano ani masho ku date yale. So ufika I check life ya kuma ku DJ Gift wa ri kona leswi loko se DJ Gift I tshove record manjeni I hete siku hinkwaro as you can see. And wa ri ka mani ka number 1 as you can see. This siku ari ka number 1 and I'm showing in previous video ku ri karhi mo ntani vekele link on top comment mi kota ku check this. So this siku hinkwaro ari ka number 1 demon and the same tsakise ku aka hana xile xa new lexi van'wana va ku vulavula ku hi xo lexi ka ha ri ha new yi komise plus 31 kwalano, which means I gonye 31 positions up. Ku komisa ku mhaka leyi mhaka serious mhaka yo va vunyunyunyunyunyu, which means argument leyo munhu la I fika ku xaveriwa I ntiyiso. So as you can see kwalano a swi heli kwalano xibini demon xibanile ka yena ne ka tinsimu ni swi vonaka swi vona sweswi a hi tlhela ka tinsimu ne ka tinsimu xibini a ngo tlha a gonya maybe ta tlhela update ro no hatla ni swi vona. So as you can see leswi iTunes advertisement ya hi pfalela na if I on advertisement go le henhla le. As you can see South Africa iTunes top songs ani masho ku tsariweni le henhla le iTunes top songs ma swona a ni hi la ku khompeta ka hi la hi focus ku kontsena leswi DJ Gift lo ile ka number 15 hi tima ri vone. And mina guys honestly speaking ko kwana ni nga ta swi vula la mina ni swi twini ku tima ri vone yi ba ku tlulana xinevhasi ku hi mina. Lava nga na Facebook ya mi va swi tiva hi yona ni nga yi vekela la loko ni kha ni posta swa tilink swa mina a ni kha ni posta na tinsimu leti ti ni tsakisaka per album ni le ka Sayicology ndleni ni le ka Hlavu ndleni. So la mina ni twe tima ri vone swi twa ku ledi na ku hi dya gemba. As you can see yi le ka number 15 yi hundle xinevhasi yi le ka number mani sweswi yi le ka number 32 yi ri -10 as you can see, which means -32 -10 swo ka yi ri ka number 22. Highest position ya xinevhasi I position number 22, highest position ya tima ri vone I number 15 ku ya hi sweswiwa. As you can see kwalano se va bini swinene risimu ro fika njhe la mi nga ti na ti-arguments to ta nga twala. Video about of course the prices ta album yi kona already na hana energy ya swona ni ta vekela link on top comment mi ta mi argue ka liya la hi tera ku va hi ta congratulate DJ Gift for leswi nga swona. Maybe a hi cheka na letin'wana tinsimu mara mina ku hi mina I think ku ta ku ri these 2 songs na ku hi mina very ni view EP ya magigwana kahle ni view those 2 songs ku hi side ra mina ku hi tona leti nga na impact mani kuma yini leswi ni zamaka ku swi vula. So hi vona if a nga va a nghenise na rin'wana la let's see, I think ta ku ri those 2 hi tona ti nga na power la honestly speaking. As you can see mahla va nga nghenangi ka ti-songs a ni zangi ku n'wi vona na Msayiko laha va nghenanga ka iTunes songs hala ha katika la a hi va vonangi ku lwela ntiyiso wa chucha. Mina ni ba ntiyiso vhele n'wi mi swi tivaku channel yi kula ku va ni kha ni ba ntiyiso. So ka ti albums ho hi tlhe hi chekisisa vhele just nje ku va nga va ri kona Hlavu na Msayiko na video khayelo. So congratulations DJ Gift na Osingove mi tirheni mbini kwalano hayi mina ni mi tlhela xidloko. So DJ Gift of course I break record ya yena ku hi side ra yena hikuva ni ku u sungula ku va a swi endla swilo leswi I break record ku ya hi side ra yena. I tirheni swinene i tirhini unfortunately Msayiko a nga zanga ku kandziya la ni tshembi ku hata ku kandziya mina Msayiko la ka ti-iTunes la a na ha voni ku hata longa. So ni vone na ku Hlavu a ni tivi na ku se mhaka kosi wa hi nyanyisa manjheni la because ni vone a poster something related to this. Of course yi ku post liya hi leyi post ya kona nga fa tsala ku hate
yi famba na tigigi leya of course ku va response yo va loko se a kha swi loko se i biwini ka ti-iTunes so ma swona like guys loko munhu a biwini i biwini so se swilo swi famba na ti-conditions tigigi se ka tluriwa se ku tlhe ku va ni ka ti ve ri yini leswi no album ku ri mali munhu a swi wrong guys, let's not do that. Ni nga tlhela na congratulate of course DJ Gift ku va ri ku rhambiweni na yena honestly speaking ni vone ku na tigigi to hlaya laha mina swi kahle hi khale hambi ni ta ku maybe o pfaleriwa or kanjhani ni nga hemba ka swi va swi ndlisa ku yini mara hi loyi as you can see tigigi loko ti kumeteleni kwalani ti kona, I've seen them swi kahle na ku letiyani swi kahle va kha va n'wi buka a va continue va kha va n'wi buka he deserves it. I khome number 1 the event organizers like I mean excuse ya n'we i yini sweswi like i be number 1 n'wi rhambeni Dman swi va kahle hi leswo.